Baik malaikat alaki an diusif Yesus ini kanan ay malaki time sona etnena isneno nanete kanal YouTube yekabi GKI nuan lei hay may tinako suluan wasiat ay malaki at onen amo isneno ama bitneno tunan mumnaw bakay henati haminawa hemonim ami papinan lei mabab esnok es nistis andi onentotis amin bay manekat alaki nuan neno inakan at onen sintiut 2 Korintus nakan boy samtin ela nim talante ela boes ay malakit kiustake ela fan lenahan akamnak funhay kami beifa hemo esa lena suli nok wisneno lomin somak hemo imituin wisneno lomin bay manekat alaki anmu isit tinino mese inhana nakamnak aw he unawa aw monik nok nek baul natuin fe anmu ituaf le an palsay kau maaw henaw matiud natuin anmu ituaf le an nekau bay manekat alaki siti na tonkit lasi naik mese taos moet mansian an fanion saksit neo in morning mafefa na Paulus nahin kalawan mo ito andi 1 Korintus sinekan kan panaklaufa na Paulus mes in amsa nahin kalau fean mo ito bian lena frek neo in na tuin lasi in kanatoan fato Korintus mes inakain sin nakamnak amsu homonim amtai homonim in onen ni obalbalat henati antuntaku to Korintus hesinaik an mo elasi-lasi am leud somak sinamep an bisinek atebak nino masin moni na puitan fuaf alekot ne Paulus nak miusin sa leau mo lei lasi alekot au kamo eva lasi am leud an fani on mafefak nino inem henafenat toslani anatanisin in kanemfa henaleun monit tok nino bay manekat alaki pusif Yesus na kuailaan on lematui an misulat Matius na kanin ela bohamha mes au aki amnek himusu-mususin mam onen niu tuaf le an bulaloki hitfefak an malulen fin hetek le aani mes mafen leuf hetanawatani tena papinan na tonkit hetatotan tuaf le an bulalokit tuaf le antek am leut neokit mahit at mo itatuin mes sulat nino na tonkit lalan feu esle am neksin le at mo am leut neoko mamuki lasi am neot mam onen niusin le an mo lasi am leut neoko ho hemutin lalan me hontaikum mahomufekum amin amosteno amhatani enekam tenate hemonimituin ko anak nino amin bay manekat alaki nekam nikem hem like subscribe mambatin anak nino i niyo hi ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.